Bia Kamal Kanwar Online TV ke jan gwasme mi jira ma jidit Kanwar Online TV bi goro jin bi subscribe ki bi nywaganede ko ken en lera ban linga jan gwasme chalat akume Uganda enwo be kon ki kwaktila nongare wika so Sudan be ko ngoko chabel kien tichi tor ki tichi bol yak akume so Sudan ajele dan ban linga jan gwasme chalat enwo nene kuma sa Sudan chaya jogono ibu kuma Uganda non bel ngok kwiche mo dega teke linka witin koken chitkamende Kenya chitkamende Ethiopia chitkamende witin tika ke ko de ken kwan kien ki kwakten gor ken ka de ken kula nonka ke ko chala do kuma Uganda hen ba bel ka ki kwaka diatin lan ka nore wike so Sudan be ko ngok ashen ka bil nong ka kwiko medan chetka duor me chala de South Sudan na moja chala da kuma Uganda a jen be belka baka ngok a shaqbul no rew ka South Sudan kab ga jen wodong de bon mudi dar churutin rew ka South Sudan namo a chalat en kuma Uganda jeng lodien ko cha torbele kien tije tianka belti tor belti bol kuma South Sudan cha ka yak en kuma Uganda no misken kuma sa Sudan ka quantity bol ki quantity tor ki quantity tipin kuma sa Sudan kwakta chu wojor ko chatek ko shiga tekarun tungwana long tekapin kan belato shiga tor kan kuma Uganda ijene be kwakta to be bukuk sa Sudan chwa chujek enamo cha chuluk kuma sa Sudan entama kuma Uganda ijene be bel ko ngok beltin la nongo ko be kware wika sa Sudan kaso Sudan ke liu chicken lado neme chiang me jiak mi mies kanaz Uganda ka kwakti chiro den lut chit ke benitin kon la nunke wart la nunke kwakti la nunke che kwak bel tin bel che kan bel duk la nunke chala to tok kwakti chi jegan wini chukuma Uganda je chu ladano benone dien kapchong a chekbul nungre wich kaso Sudan namo cha jala de kum so Sudan jen be kwak dial kon la nung ba kapchong cha chulat no de kume sa Sudan dero de gor ne kokien ke wiri kokien te dega te keling ko de dera kwaktun kon de nungre wika so Sudan de ka chwan nungatin ko keneto name mu woka wonyam bu kume Uganda be belken ke big belken be kan ngok atel ma bala nungre wika so Sudan ka re wika so Sudan kondien je kana ka witen tiek ke so Sudan chit kemente Uganda Kenya ke Ethiopia kan wire kokien chakula do de kum so Sudan der te kelinga wire kokien ko mi kum Uganda chiken nyinken chiken kangok shinna chige de le shuch re wika so Sudan ko en chala do en kum so Sudan ke we so Sudan wajen telaka gwat me de kan ngande kan kanog tin chala do jen e landlocked country buluno jen tela gwat me de ngak de galat ke jetin kan kum so Sudan kan to agriculture mogwa mi de kwaktin ya lawa no win kokien chaka de le wan no ko mi te den kwakto to telem de le wan no wire kokien ene me kel mi jeglung re wi ke so Sudan ajen le dan ni linga jen gwasame ci kume Uganda chala do be belka ki kwa ba ngoka shega no re wi ke so Sudan kwa kume so Sudan le jogono karial rodi ne ka boda dan de ben re wi ka so Sudan mi jiram jidit ke jen channel am be goro be nyogane kokien bi atakamal